Saya kaget juga. Apaan sih lu teriak-teriakan tadi? Gua pengen pantun. Kalau lu mau pantun aja jangan ngagetin orang dong lu. Makan bakwan anget-anget. Rokoknya Sampurna Kretek yang paling gue suka. Nih jagoan mukanya serem banget. Bulu ketek bisa ada di muka. Sikut kiri, sikut kanan, bapak nyebrang, aku ngerem. Nih hari gua gak takut tuh punya mainan. Lo nyerang gua gak ada merem. Ibu bapak potong berapa? Potong gitu.